¿Cómo te puse estos videos de auto? Como Jucas, como ¿qué tranza? ¿No? Como el chimuelo. Buenísimo, ¿qué? ¿Está grabando? Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Martín. En este video me voy a estar pintando las llantas del 125 y bueno, espero que les guste. Bueno, lo primero que vamos a hacer es sacar las ruedas, lijarlas y prepararlas afuera para la pintura. Bueno, ahora tenemos las llantas afuera y lijarnos.
aquí. Entonces ya tenemos la llanta lista para la pintura. Y acá se selló y se repasaron los calibres. También se le visto esta parte, otro estilo, y los calibres atrás igual. Ahí. Se vio todo abajo. Bueno, las llantas ya están listas, ya se pintaron y vamos a ver cómo quedaron. Bueno, ya se montaron las llantas. Vamos a ver el resultado. Pray to God they never see me fail. Pray to God they never pay him bail. I got dealers in my yard, then Adidas and go yard, and they packing so I'm puffing off the rail. They won't never see me fall off. All a nigga knows ball. Wasn't ringing when you called up. All a nigga knows ball. They won't never see me fall off. All a nigga knows ball. Wasn't ringing when you called up. All a nigga knows ball. Niggas running in the wrong race, hit a shooting at the wrong race. It's a story that I gotta tell you when they started smoking at the wrong place.
Did a shooting at the wrong rave. Killer empty out a whole case. Got the rollies in their own face. Pistols pointing in their own face. Killer gripping, Scotty gripping. And Jamie was thinking that Scotty Griffin. I mean Scotty Griffin, they was on a mission. And they started talking, they paying attention, they was on roll. Scotty was rolling the most smoke. Killer was counting and stacking up. These niggas still get their money up, stack it up. I pray to God they never see me fail. Pray to God they never paying bail. I got dealers in my yard, in Adidas and go yard, and they packing so I'm puffing off the rail. They don't never see me fall off. All the niggas knows ball. Bueno, ahí está el resultado, espero que les haya gustado, a mí me encantó cómo quedó. Cambió el lugar, tiro con la llanta pintada. Ahora comenten si les gustó y qué otro video les gustaría ver del auto o del otro. Bueno, eso es todo, nos vemos.